Hello, everybody. Greetings in the name of Jesus. Welcome to our Wednesday Bible study. Praise God for another opportunity that He has given us to gather together online to study His Word. I want to say hello to all of our family and friends at Midway Psalm Assembly of God. And those of you who may be tuning in for the first time, we want to welcome you to our weekly Bible study. Thanks for tuning in. Thanks for making yourselves available as we gather together and study His Word tonight. Atalofa atu le swafa man malo o Yesu Kiriso le pail tato ekalesia Midway. Lo lava fa malosi ya awa fo tato tu spaia le nei fo itula le aso. Fa pito fo fa talofa I se wo mfaina ses mai I uso au na malato fa tua mai ekalesia. Mfaina mai moa mai mafa fonga mai fo ile au nango le nei ekalesia e ala le le au ina le afionga paia le tua. O le talo ianga le mai le tua mai fa manuia mai le tua I le tato tu spaia le nei aso taltonu. Let's go ahead and start our Bible study in a word of prayer. Let us pray. Dear Heavenly Father, we give you glory and we give you honor and we thank you, Lord, for your goodness and your mercies that endureth forever. Thank you for yet another opportunity for your people to be able to gather online together to study your word. Our prayers is that we invite you, Holy Spirit, to come and take control, to take lead and lead us into all truths, and to open up our hearts to be ready to receive and comprehend your good and pleasing will for our lives through your word. Bless us in our time together. Help us to not be distracted. Help us to stay focused. Strengthen the connection of our live stream tonight so there may be no disruptions. To you be all the glory and all of the honor. Le tulmato tama fa'aftai onole ne av noa mawalunga. Wa mawe lau fa na faina mato poto ai le mato live stream le ne foi tula ne aso. Awale o ina lo afionga Paia o le talo afio mai o nga Paia so sani mai fa ilo mai ma fa manino mai fina lo le tua e ala le lo na afionga Paia ia fa pulaina mato loto ia mato ilo atu le tua lo fina ngalo ia mato susta ima ana iai talo le tua ia fa manuia mai oi o lava ne iai se mea e tama fai e distract mai ia tato le nei taimi ia mato focus atu ia te oi le tua ia ma ia au ngā fo ia lau afionga pa ia e wha atup te le ina i le wha atua ma sosohani le mātou langa wha lea nganga ia ai nei mea uma e wha fo ia te oile vi inga nei mea uma o mātou ole mala au atu le swafa manu malo o Yesu Kiriso. Amene ma amene. Praise God. Well, if you're just tuning in, you're right on time. We're just about ready to jump into our Bible study tonight. And so praise God again. We give him all the glory and honor for giving us this opportunity. We are continuing our Sound Doctrine series, a Pentecostal perspective, and we just started last week the introduction to our part 8 of the series, which is the initial physical evidence of the baptism in the Holy Spirit. Olo fa'awa pel tanto series o le ta upo e fa'avai lelei o se vainga fa Pentecoso ia ma le solulu efto amatu sa mataile tato tanoanga I le vaenga lona valu tato series o le whaelonga o le Papatisoga I le anganga Paia. O le whaelonga ia po le urua I whaelonga e whaamaunia I le Papatisoga I le anganga Paia. Ia ma le asola ne o le awhaawawa I tato tanoanga ina ia malama a tili tato le name ta upu. Today we're going to continue our discussion on this physical evidence of the baptism in the Holy Spirit. And we're going to look at another example that's clear in the Bible that connects this physical evidence of the baptism in the Holy Spirit with speaking in tongues. So le neila so le atato va ai foi se isi fa te inga po se tala foi e fa maunia ai foi le so tanga le o le failonga va aia o le Papatisoga le nganga pa I o le failonga le o le tautala I ngana ese. Failau ia te oilo tu spaia ngā luenga sfulu fai upe fasu mal falu fasu mal fa fa ngata mai fai upe fasu mal valu. Acts chapter 10, we're going to be reading from verses 44 through 48. Again, if you have your Bibles, please turn there with me. Acts chapter 10, verses 44 through 48. I'm going to be reading from the New King James Version. Ngā luenga lona mta upe sfulu fai upe fasu mal fa fai ngata mai fai upe fasu mal valu. Also ava non e fai taula I le mta upe atole fai upe sfulu. O le auta mawhai atu whamatala atu ia le tala lea ia e tusai mal tato au tuspai neipo ai a maua so awa noana e aluia whai tau wai o se tala maa nei e foi e so sohani foi il tato mta upu neipo. Acts chapter 10, if you have the opportunity, I want you to go back and read the whole chapter, but for the sake of time, we're only going to look at these verses. I will also do my best to summarize the story
here that once again helps confirm our doctrine that we are discussing tonight, the physical evidence of the baptism in the Holy Spirit. So I'll be reading it, Acts 10, 44, 48. While Peter was still speaking these words, the Holy Spirit fell upon all those who heard the word. And those of the circumcision who believed were astonished, as many as came with Peter, because the gift of the Holy Spirit had been poured out on the Gentiles also. For they heard them speak with tongues and magnify God. Then Peter answered, "Can anyone forbid water, that these should not be baptized who have received the Holy Spirit just as we have?" And he commanded them to be baptized in the name of the Lord. Then they asked him to stay a few days. Ua tautanatu Peteru I nei upu, aia fio ifo le anganga Paia ia te ilato malava, o e ua whaalongo I le upu. Ona matua ofo lea e na peritomeina o e whaatuatua, o e no maima Peteru, ina ua lilingi ifo inu ese le alofa o le anganga Paia. A wawa lato whaalongo atu ia te ilato ua tautala mai I ngangana ese, ma vivi I atu I le tua. Ona whai atu leo Peteru, e mawhai e se tasi ona vavau I le vai. Ina ia le papatisoina ai I latou nei. O e ua maua le anganga Paia, pei o I tātou nei. Ua whai atu foi o ia papatisoina I latou I le swafa o le li. Ona ai o I lea o I latou ia te ia latou na nofo mai ia inisi aso. Ia whamanuia mai le atua I le whaitauina lona whionga Paia. God bless you in the reading of God's Word. So we are continuing our discussion on the physical evidence of the baptism of the Holy Spirit. O lo whaawau pele tātou tanoanga I le tātou mtaha upu leo le whailonga o le papatisoga I le anganga Paia. And as we tried to explain last week, the initial physical evidence here refers to the first outward sign, physical, outward, external sign, a visible sign that confirms that someone has been baptized in the Holy Spirit. And this physical sign is speaking in tongues. O leo lo tamo whai whamatala atu le ulua I whailonga. Le whailonga le whaamauni ai ua papatiso se tasi I le anganga Paia, pe on tam whai atu vaso lefta o mātu o le whailonga lea o le tautala I ngangana ese. Mai I fo I lai le tātou ina I whai upu I an tātou whai tawai o lo whaamauni ai fo I lea so o tanga. Ua papatisoina I lātou I le anganga Paia whameia ina ua lātou hawa ai atu ua lātou tautala I ngangana ese. We're going to see that again in our little story here that we're looking at, that as they were filled with the Holy Spirit, the people were astonished. Why? Because they saw a visible sign. What is that visible sign? They were speaking in tongues. And so as we look at this story, I'm going to go back here and summarize before we get to that. I want to go back because there are very important details that I want us to understand as far as the move of the Holy Spirit and the spreading of the gospel of Jesus Christ. When we look at Acts chapter 10, verses 1 and 2, we're going to find that this story is a story about a man named Cornelius. Cornelius, according to verses 1 and 2, was a centurion. A centurion is a general of the army of the Roman Empire. And so here, right away, we need to understand this, that at that time, Jews and Roman people didn't get along, because in the eyes of the Jews, the Roman people were their enemies. And not only that, Romans were also considered outsiders or Gentiles, people that were not belonging to God, because for the Jews, they were a special chosen people selected for God and for his will. And so they had this view that it was only them, it was all about them, that God selected them and that God had nothing for the Jew or for the outsiders or the Gentiles. And I want to point that out because we're going to see that there's going to be a complete change in this mindset. Why? Because of the gospel of Jesus Christ and the move of the Holy Spirit. O lelo tatou vavaai I le amatanga o le mtaupu le sfulu fai upo muamua malua o le tala atoa ale le ainga Cornelio. Le la famatala mai le fai upo muamua malua o Cornelio o se taitai o le auto o le toselau I le malo le ale nu o Roma le la famela o se tangata na hamio atua mamatau I le atua o le mea mua e fia mna e failo atu o le tangata leo Cornelio
I le vavaainga ai o tangata Iutaia o se tangata nu ese. Le ngata I lea one ingalo ia te oe o le vavaainga o tangata Iutaia tangata Roma ua whai tangata Roma ma lātou fili. Mea la nā iaia le tautonunga leo tangata Iutaia o lātou ana na wala awina whapitoa e le atua. Tangata na filifilia e le atua whapitoa mō ia malo na fina ngalo. Au tangata nu ese e leo ni tangata filifilia e le atua. Mea la nā I le vavaainga tangata Iutaia e tangata Roma ma tangata nu ese sa lātou vavaaima ma natu wha maua lalo I tangata ia. Ai leo tatou whaitau whamei o kone lio o le taitai o le toa se lau. O le tangata nuu ese, o le tangata fo I mai le malo o Roma leo whai mawhili tangata Iutaia. Ai whamei o se tangata na matau I le atua, le ngata I le na mio atua. You know, you look at this, it says Cornelius was not only an outsider, a Gentile, and of the Roman Empire, who were at that time the enemies of the Jewish people. Here, the verses explain that he was a devout and God-fearing man. What an amazing characteristics to describe someone, that although he was a Gentile and an outsider, although the Jewish people might look down on him, what mattered to him the most was that he was a devout or a committed God-fearing man. Now we might ask, well, how is that possible if Jews and Gentiles weren't allowed to commingle or allowed to get together? Well, we know that in the New Testament, the Old Testament already existed in scripts. And so we know that probably most theologians believe that Cornelius probably got a hold of the Old Testament or the books of the Pentateuch and was able to study and read, and from there believe in the one true God of Israel. Because remember, there are a lot of different gods that the Romans, served and worshipped. And so, of course, Cornelius might have, been exposed to these different Roman gods. But here we see that he is a God-fearing and devout, committed person to God. It tells us that he was committed to the Word of God, that he somehow found a copy or a transcript of the Old Testament, and he was able to read it and also believe in it and become this committed and devout, God-fearing man, for the will of God. E lea tangata nu ese o na tali tonu ma whatuatua I le atua wa lewe meos tangata na amiu atua. E le mawhaina amiu atua se tangata pe a le eise me mawhaina a o atu ia te ia. A leo tatou e eia nisi skola po tangata o ina le upo le atua la tō tonu langa taimi le whengainga fōu. O le taimi tonu a lea ua maua ia tustu singa o le whengainga tuai. A tonu la ua maua I Cornelio se tustu singa o le whengainga tuai ma ua mawhai o na whaitau iai ia ma ua tali tonu e fo I le atua tō tasi lea au na ili whananga Israelu. Lea la ua mawhai o na vea o iau se tangata e a mio atua ma matau I le atua. Ai peo tamwhai atu se mea a lelei I le loa atu tangata o se tangata e matau I le atua o se tangata e a mio atua. It's such a good thing to have that character, and I pray that that's what as Christ followers and as believers, right, that our commitment to God will show this characteristic of being God-fearing. Ia loa tangata o tangata e mātatau I le atua. Le unga tau mai I le tāua te le atua le tele o mea alofa mau tāleni. Ai tāua I le atua le matau I le atua. What I'm, a principle that I want to pull from this is God's not really worried or concerned about how much experience you have or how gifted you are or how many talents you have. What really pleases God is someone who is God-fearing, someone who is devout and committed to the will of God. And we're going to see that because the angel is going to confirm this. Now we read out in the verses below, it says here that Cornelius saw an angel through a vision. Le tato fai tau isi fai upuna I lana wifo, fai mei na I loa atu e Cornelio le angelu e ala le se whaalinga. Le lai tato fai tau wai, we read it in verse 4 and 6, it says that the angel says to Cornelius, your prayers and gifts to the poor have come up as a memorial offering before God. In other words, your prayers and your gifts to the poor, God has acknowledged. In other words, it has become a sweet smelling offering to God.
That's what the angel is saying here. Lela tato faita watu waifa me wa ayatu ya kone lio le angelu e ala falinga mo wa fapeatu le angelu ya te ia. Uo ayatu iluma le atua ya lau tatalo ma o me alofa ua faile ma fa mantunga iluma le atua. E tau mai I tusa leo fe mai ia le angelu ia Cornelio ua avea ia lau tatalo ma lau au nanga o mea alofa I e whai o lau au nanga ma mea ua manongi luma o le atua. Le whamanatu mai le tana le apostola Paulo le Roma sfulua whai upo mua ia whai tātou ma taulanga ola. Le taulanga e Paia, le taulanga e Maalia I luma o le atua, le taulanga e manongi. O le mea na leo tula I leo whai atu le angelu ua halua e luma o le atua o tatalo. Le ngata I lea o mea alofa e whai. Le ringa o mea uma te whai o lo au nanga o lo wa ufo ina tatalo. Ai mai se lava lo nei tangata I la wa au nanga I le atua. Ia whai ma se taulanga e mu, o se taulanga e Paia, o se taulanga e Maalia e luma o le atua. That is the prayer here because it's reminiscent of your prayers and your gifts have come up before me as a memorial offering. It's reminiscent of Romans 12 verse 1 where Paul says that I beseech you brethren based on the views or in view of the mercies of God to offer up yourselves as a living sacrifice that is holy and pleasing before God. And here the angel is telling Cornelius, your prayers, your service and your commitment to me has come before me as a sacrifice that is holy and pleasing, a memorial offering before God. And then this is what he tells him. Now send men to Joppa to bring back a man named Simon who is called Peter, for he is staying with Simon the tanner, whose house is by the sea. Lela ufayatulol angelu ya awinatu ni tangata I Joppa e aamia ia Simona e ngoa ia Peteru. O onofo foi o ia I le tasi Simona o le fai paua manu e lata I le sami lona fale. Ia o atula ia te ia ruotato fai tau la famela ua awina atu e Cornelio iona auna ia. So we know the story that Cornelius is obedient and he sends out his servants to go and find Simon Peter. Now the funny thing about this story is when you get down to verse 9 and 10, Peter himself has a vision as well. And so we have Cornelius and his vision, and now we find Peter and his vision immediately following in verses 9 and 10. O leo tato fai tau, I le veanga mo mua, le tato tau no le whaalinga na tu inatu le tua ia Cornelio, ai le fai upo iwa ma le sfulu, le alawa tato fai tau, na iai foi le whaalinga na tupo ia Peteru leo. Sa tato fai tau la le fai upo iwa, whamei ua alu atu Peteru I lunga le fale, ma ua tatalo ai. E whamei ua atu longa ua matela ina o ia. Ua fia ai te le lava ai whamei o le te mitonu a lea a o te talo atu Peteru whamei ua wawa ai atu ia le whaalinga o le maalia la whaalinga whamei ua wawa ai atu ia I le langi ua hawa noa lea whaitau e le whai upe sfultasi ma le sulmatolu mei ua wawa ai atu ia ua hawa noa le langi ma le tasi mea ua aluifua e a te ia pei o se ie lau tele whamei ua noa tia I ona pito e wha ma ua tu uifo I le lanolangi whamei lai te tono le ie lea, whamei ua iaia manu vai wha uma lava e tataa, ma manu fe ai, ma mea fe tolofi, ma manu fe lelei. Ona tu lei mai leo le siu fonga I a te ia, pe te rue, I nā tu ia I lunga, I nā fasi ma ai. I tanto fa a long way. This is what's going on with the vision. We see that in verse 9, Peter goes up to the roof and he prays. And while he's praying, verse 10 tells us that he is in the state of his prayer, the condition of him praying to God. He was very hungry and he wanted something to eat. And it was at exact time that as he was praying, as we read in Acts 10, 11 through 13, he saw the heaven open. And he said something like a large sheet fell down from heaven, being held up by its four corners. And in this sheet contained all kinds of four-footed animals, as well as reptiles and birds. Then a voice told him, "Get up, Peter, kill and eat." And I want you to notice Peter sees this and he quickly answers in verse 14, "Surely not, Lord," Peter replied, "for I have never eaten anything impure or unclean."
Le tātou vava ai le whai upo e sfulu ma le wha le ta upo e sfulu ina ua vava ai atu pe teu i le wha linga le le ie lau tele le wa tu ina mai i le lalulangi o lo o iaia manu vai wha e te taa le ngata i leo manu fe ai o mea fe tu lofi ma manu fe le lei whai atu i le atua i nā tu la ia i a fasi ma ai ai tali atu pe teu leali ie aua lava wā o te le ai lava se mea sa po o se mea e leanga. Tusa leo o tali atu pe teu i lona anga nuu ma lona tali tonunga. Langa loisi fo i lea o aunga tuspa ia i le whea ngainga tuai, ai mei se lava tangata iutaia ia e sā ia i la tau ia manu whapea. Manu ia leo manu vai whae tataa o manu fe ai, ma manu fe tolofi, ma manu fe lelei, e iai manu na whaasaina i tangata iutaia. Ai lea lawa tu ina maile ia lea ma ua feta lai maile atua ma whai atu tu lai fasi ma ai. Ai tali atu pe teu i lona ia malama. Le tali atu i lona ia i loa i le tu la fono. Ai meise fo i le anga nuu wha iutaia e sā ia i la tau manu ia. Aisea langa o manu e le mama. Le whamei e sā o manu ua sā o manu fo i e leanga. Here you see his answer. He says, I've never eaten anything impure or unclean. He is speaking from his point of reference as a Jew. Because Jews stuck to kosher foods. They stuck to food that was clean. And this wasn't only cultural, but even God himself required it in the book of Deuteronomy and Leviticus that they were to stay away from certain unclean animals. So when we look at this, it seems like Peter isn't really saying anything wrong. But the problem we're going to see here is that there's nothing wrong with the law. What's wrong is his mindset. His thinking, his way of thinking. O mele la tatou vava ele se se mele tali atu ai pe teu. Nang pe on tam fai o la o ngale le atu i le whengainga tua i le tusi a Deuteronome ma Levitiko e iei manu na whaasa o na a iei tangata iutaia. O mele leo le tali atu pe teu ele se o la sa o la whatataulo na tali i le o ngal tusi Paia le ngata i le o anga nuu fo i tangata wha iutaia. Al mea lea lo tam whai atu langa le la o atu e le atua, pe a o ai fo i le atua pe teu o le suinga o lona mawhauwhau le fina ngalo le atua. Mea la le la tatu wawai langa i tali mai lo le atua. Ha longo le tali le atua le whai upa suma lima. Ua fo i wha alua mai le si ufonga i a te ia. O mea ua wha mamaina i le atua. Aua e te taua e sā. We whaalongo iei. Le tali lea le atua inua tali atu pe teu. E le mawhai a te au. E sā i a te au na o tango i mangu ia e le mama. Ai whamei tali le atua o mea ua whaamamaina i le atua. Aua e te taua e sā. He says here, God comes for a second time. What God has made clean, do not call common. You hear that? Do not call unclean. And here it's the change in the mindset. Because here we're going to see, because right now it doesn't make sense, but it's going to make sense to Peter. In fact, Peter's going to, take a while to think about this. But here again, the point here is God is trying to change his mindset. Because all his life he's been living this way, that the word, he's been focused on the teachings. But here God was about to shake things up. I love this because when you look at this, Peter was saved. Peter was filled with the Holy Spirit. Peter was greatly used by God, as we saw on the day of Pentecost. But here, Peter is still Peter. And what I mean by that is here, instead of saying, okay, God, your will be done, instead he's jumping from his perspective, from his point of view. And what we need to understand is God's ways is higher than our ways. God's thoughts is greater than our thoughts. E sili atu ia ala o le atua I tatou ala, e sili foi manatu o le atua I tatou manatu. Mela na o leo toma whai le atua e sui le mawhauwhanga o pe teu. Langa le tatou vai e ui lava na whaola ina pe teu, o pe teu foi ua whaatumuina le anganga Paia, na whaonga ina foi le atua pe teu, le aso le Pentekoso I le launga atu, ai tolu wafe tangata na o mai le whaolatanga, ai le tatou wawa ai o inga tuai ai o stamo pe teu. E le whaalongo le fina ngalo le atua, mausu stai matali atu whaapea a whaia te fina ngalo iai o le au whaia. Ai le wawa ai atu tali le ai le atua. Le ai o le ai o soso mai ia winga tuai a tamalo. E tau mai I le isi mea tau e tau mai I.
E le tāua I le atua ia tangata ua atoa ma tangata ua iloa uma mea tele experience. A le tātou vava ai e o ai a pe te le fa mai fo tu spa ia e vava ai tu fo ia Farisaio ma le autu si upu o tangata I le ia o ina e le ia o onga mua tangata I le kelengi experience tangata fo e alwa wali ali mai le kangaka kwai pe o taimi nei ai le tātou vava ai o lo fa o ngā ina pe le tua. If I the main thing is, because some of us, we fall into the trap thinking that God only uses perfect people, that we need to be perfect in order for God to use us. I want to change that. And I want you to make you understand. Look at Peter. Peter was far from being perfect. In fact, we know that there was a point when he was brought before the Sanhedrin. The Sanhedrin, when they looked at him, they knew that this man had no education. They were at the low class of society. They couldn't have gone to school. They had no education, and yet the Holy Spirit was using him. And here in this story, we see again the old Peter jumping up. Instead of saying yes to God and his will, he was pushing back based on his own knowledge and his own wisdom. That's why I want to encourage you. It's not about our wisdom and knowledge. When we do the work of God, we need to understand, let God do it his way and not our way. And I'm speaking of this because once again, when we look at this, this is what Peter was doing. He was putting God in a box. He was putting the purpose and the will of God in a box. He was limiting the move and the work of God. And through this dream and through this vision, God was shaking Peter up to think outside of the box and to change the way that he thinks. E tātou o mai e tau mawhai fōle le whapea e pauane le mea e na whina ngalo i ai le atua ma le tātou le iloa e te le atu masili atu le whina ngalo le atua ai le lawa tātou wawa ai I langa o pe te uraia wa ngata lona mawhauwhau I mea na o ai ia ma lona hanga nuu wha yutaia ai le o tau mawhai le atua ina ia toe ia wha matala ina le mawhauwhau ia wha lau tele ina le mawhauwhau o pe te u I le te le o le ngā ruenga le atua ma le te leo le whinangaro le atua e le ngata I tangata yutaia ai ta tau o na alu le tala lei I le lalo langi atoa e au fia I matangata nu ese. That's the whole point here, because here Peter was keeping, because up until this point the gospel really wasn't going outside of Jerusalem and Judea, right? Because that's what Acts chapter 1 verse 8 says, but you shall receive power when the Holy Spirit comes upon you, and you will be my witnesses, starting where? Jerusalem, starting at home, and then after that into Judea, and then out into Samaria, and then finally to the ends of the world. And Peter couldn't grasp that. For Peter, he thought himself that the gospel was to stay with the Jews, but he was going to understand today through this vision that God's will is that everyone comes to the faith. Ela tato I loa ai langa le tam whai pe te we tau fiof. Langa o mai taimi nei e le I alu atu tala le tu ato Yerusalema ma Yutaia. Le a pe e ta milo ai I ono le mawhauwhaunga leo tangata pe te wa lava I. Ai ngalo ia te ia le whina ngalo le atua, o le whina ngalo le atua, ua wala au whapito ai tangata Yutaia, ina ia whai lato mamala malama, e susulu atu le tala le o Yesu, I le lalo langi atoa au fia I matangata nu ese, ina ia lato o mai, whaatua tua I le atua, matalia le whaolatanga ia Yesu Keriso. A ke loa me leo whai, ua avea le mawhauwhaunga le mara mea ua ka awhia I leo mai o ka ngaka I whaolatanga. It's this closed thinking that if it was not for this dream, it would have become a stumbling block for people coming to the faith. Because I want you to think about that. Ai longa e sui le mawhauwhanga pe teo I le tala leo Yesu e au fia I matangata nu ese. Langa le tātou whaitau ai, whamai I le taimi tonu ale na whai ele whaalinga lea, whamai o kai mi kongo anga kaungu a kwai loa ma au aunga a Cornelio. Whamai o taimi tonu ana na tu I atu ai le whai totoa le whale leo lo no whai pe teo o tau nuu atu I au aunga a Cornelio. Whamai la tusi whaitau, whamai o whai atu lole anganga pa I langa lea mawhauwhau.
Anytime God does something new, it's very hard for us to comprehend, especially when you're stuck in the same old ways. It's very hard to undo that. And so we find Peter that as this vision was coming to a close, it says it was right at that time that Cornelius' servants knocked on the door. And when they knocked on the door, it says that Peter was still pondering. He was still thinking about this vision. Not only was he still thinking about this vision, but it says that the Holy Spirit came down and told Peter, Peter, do not reject these men. You need to go with them, for I have called them to come. And so again, it's telling you that Peter is probably wrestling. He's probably wrestling with this new vision that God has given him. I want to encourage you, stop wrestling with that vision. It's God's will, it's God's love, it's God's gospel, it's his kingdom and not ours. We need to be obedient to the will of God. Ai tātou nei a vea tātou mawhaalave lave I le whinangalo le tuaranga leo whaile mea fau. Mea la ngā tātou wawa ai whamei o umana whaale tu le whaalinga whamei tala o la whelwai e tau nuu atu ia au na kone leo la whelwai la apostolo pētau o la tau mawhau la tau whavasenga ia le mea fau leo o tau mawhai lea tu e hao atu ia te ia. Le mea fau lea tu ina atu e lena o tau le whaulatanga o tangata nu ese ma tangata o mai tali tonu mai ia te au. E au ngā ia I la tau le whina ngaro lea tu, a meise le whaolatanga, a meise le tala lei o Yesu Keriso. A mea la nai whaamalosi tua I tātou, wawa ai tātou nei a vea tātou ma tangata, e whai ma whaafitauri, e whai ma whaalave lave I tangata o loo fio mai le whina ngaro lea tu. Ai ono tātou tu la fono. Ono mea leo tātou wawa ai tuspa ia o se watu pese whaataita inga. Le whaataita inga lea awani ave se se ina. Ai meise le whaataita inga lea o le whai o pūlou, o le whai o fusiua, o le sele o le ava, o le whai o le pele ue. E pe o mea e ai isi e ka le sia mataita e whaamalosia. A le whaalawe lavo le mea le whaapea whaalea o ngā, e le lei. Awani ave se se ele ai se mea le angai o le sele fa le o le ava se tu lo o le fai fa le o te unga I te aru le lotu ele ai foi se mea le angai le pulo ai ke lo le mea ele angai ma le au ngai pe a fai au mai lo ia ngā tu la fono sili atu I le fina ngalo ma le tala le o Yesu Keriso. When that becomes an issue, when those things supersedes the gospel of Jesus Christ. Le winga ua avea mea ngā ma whaalave lave I leo mai o ka ngaka I le whaolatanga o le tua. Me lana awane ave se I whaalongo le leia o te leo whaapea leanga. E a iei nisi whaiwhi au manisi taitai whaamalosia le pele ue, whaamalosia pūlou, leise mea e leanga ai. Ai awane I avea mea ia ma mea ua sili atu I le whaolatanga o Yesu. Langa iei lis tanga te whaapea, a le eise pūlou, a le se lea le ava, a le whaifusiua, e sā o le e ka le sia nei le ai, o se la tātou tūlanga na, langa e le ka o fie tātou le tangata e fia sau I le fina, e fia sau le whaatuatua, e fia sau I a Yesu Keriso. We do not own, langa ia aune ngalo ia tātou, e leo se tātou alofa, e leo se tātou fina ngalo, e leo se tātou whaatuatua, e leo se tātou le lei, o le atua ia malona alofa, o ia o le pule au I le lalolangi atoa, o le ao le ekalesia, o ia foina au ina mailo na alo pelo Yesu Keriso e whai masui mo I tātou, o lea la o ia e pule atoa I lona alofa, malona whaolatanga, malona fina ngalo, a e sā lava I se tangata, o na tū e tau mawhai e seu le fina ngalo o lea tua, ma tā hopi le fina ngalo I lea tua, aisa, whaalango lango le poto malata mai, a o le whaalango lango I lea nganga pa I o lea tua. Alana o te o male loto whaamaua lalo, alanga o te loa e te ua ave se se, whaamole mole awani ave se se. Please don't take this wrong. I'm not challenging any leadership. What I'm challenging is when we take these things such as putting on hats and wearing ties and shaving our beards and looking a certain way. It's good. Do it. There are pastors who require it. I require it, here and there for certain services. But this is the thing. Do not let that requirement supersede the gospel of Jesus Christ. That's all I'm saying. But I am not against it. If there are leaders who want it and make them look good, go for it. Do it.
but make sure that that doesn't cross into becoming a block, a stumbling block for people that want to come to the faith, especially when you start to push it to where it's mandatory, that if you don't wear a tie, you're not allowed in this church, that if you don't look a certain way, you're not allowed in this church. That's no difference from the Jewish people here. That's no difference from what Peter was doing when he told God, I'm not eating that because I know what we are taught. And God said, do not call what I have made clean unclean. In other words, God is saying, it's none of your business, Peter. It's my will. It's not your will, but my will. Don't forget that, Peter. Le mafau fau tuai lava leo Peteru na tali atuai le ai e sana o tango I mea ngā. Ai leo whai atu le atua a wane e whaapea ifo I mea wa wha mamai au e le mamama le au ngā. Le winga o leo tu mwhai ia le atu e whai loa tu Peteru a wane ngalo ia te oe le pule au au. A wane ngalo ia te oe o au lava o le atua. That's the thing. And I want us, again, we want to drive this home because I'm not against it. You know, I'm very careful and I'm worried. I don't want to get phone calls from your pastors and your leaders about this. But again, the main thing that I'm trying to emphasize here is that those are good. If you want your church to have that and those little things, that's fine. But please don't push it to where if you don't do it, you're not going to get saved. That's a lie. Because now you are adding stuff to the salvation of God. E tangata wa tu le me o le fai o polo o le fai o fusio ma me fe me e afa ina ina to fa o tanga se ma to se ai le o se o ngol tu spaia le e pau lava le me mau e tatou le fa o tanga o le ngā luenga Yesu ke riso na fai lunga le sa taro le na fe mai Yesu ina ua maliu ua taunu le upuna ua taunu e le ai se isi me to e fa o popo iai ua taunu le ngā luenga Yesu ke riso ua lava le maliu o Yesu ke riso e mawhaina tatou o mai e le fa tua ai awal to e fa o popo isi mea pe o le mea la na le tau mawhai atu ai awal to e fa o popo isi mea e le tama whainga rai le mea fau leo whaia e le atua I a Peteru. Nā ngā lea whamei ua mawhau fau iai. A le mea maari e whamei fo e whaatolu lei. Whaatolu lei na whai loa atu e le atua lea whaalinga. Le numela na tolu le winga o lelo tama whai le atua. I matua malama lama Peteru I lona whina ngalu. E leipanga whaape e kasi le whainga o le whaalinga. Se I lua foi, a lefa mei wha tolu leina wha I loa tu le atua wha ai se ananga liste me peo ta tolu lea e whai mei a lefa I whina ngalo le atua ai longa. A whai tato te muli sa o whina ngalo le atua I a tato talia ina mea fau e whai le atua. There are things that God is doing. And three times, not once, not twice, but 3 times. This tells you that there's an emphasis. He's trying to shake Peter up. Peter, wake up. Wake up. It's not about what you think. It's my will. And my will is for everyone to come to the faith. You know, and then it seems to go even further that Peter was wrestling this, as I mentioned. If the Bible is clear, Acts 10:19, it says, while Peter was still thinking, he's still thinking. You know, I understand when new things come, it's hard. Ai me se ape a matani me fo le fainga tai o na talia I ne te lo tangata. A tono tulanga fo ile ya Peteru fa tolu fa ali mai fa alinga le ngata I le fo fa mai a o tu I atu ia au na Cornelio fa mai o lai lunga le fale o la ma fo fa. Fa mai o lo mana tu natu pe ia Peteru I le fa alinga. A tono o le au fi nau Peteru. Fi nau langa o le o nga lea. O le mea lea. Can I just encourage you that it's not always that way? That while it might be good, but maybe that good thing is keeping you from getting close, it's entangling you from getting close to God, you need to be open to the will of God. Let us be open to the will of God. And that's the encouragement here, you know. I want us to understand, again, no offense to anything that's happening out there. They're good things, but make sure that those good things don't keep you from the will of God. Nanga iei fo I mea le kau fia o mal fingalo le tua. Nanga kero ka ko mafau nga o mea le angai e mamao I tato mal fingalo le tua. Ai iei fo I mea le ia. Ai o fo I ngā mea I mwhainga kau fia tato mal mea fingalo I le tua. Le lau tato whai tau I pentam whai atu. O le talia Peteru le talia I lo na malama le o onga la fionga pe I le whenga inga tuai. E sāna whāngofi mea ia. Ai leo manino le tala le atua. O mea ua wha maina le atua. Aua e te ta ua e sā. Le winga le tala le atua le tau whai atu I. Aua le wha fia poto oi. O a ue ona le ngā ruenga. O a ufo I ona le wha o le tanga ma le tala le a Yesu.
ia ususta I mai yatia. Ya marela la tatu vava aye ile langa lea ile o malama Peteru. He doesn't understand. But we're going to see that Peter is going to finally understand his mission when he gets to the house of Cornelius. Lela tatu faitau fa po luas fu manono fa mai o atu nei Peteru. Ua ulu fale atu Peteru le fale o Cornelio. Ua ilo atu e ile to a tele o tangata ua fa'apotopotoina. Mtautia ia. It says Peter enters the house and he finds Cornelius' house a large gathering of people. If there's another principle here, what a God-fearing man. What a devoted and loving family man. Because here it says this large gathering was waiting for him. Once Cornelius had this vision, instead of being selfish and thinking about just him and his family, he went out and he told everybody to come and listen to the gospel of Jesus Christ. It says that they found a large family. I will tell you, Peteru, ile vava ayatu. O kasi to o telo tangata i olo fa'ataltali ile fale Cornelio. E tau mai I se ta mā lofa, se ta mai loa tai lona ainga, e le whaapea na o ia. Nanga mantua le whaalinga leo whaali atu ia Cornelia, ai leo tatou vava ai, e I o ulu whale atu Peteru, o te ia le vava ai atu le te leo tangata wa poto mai, e fia whaalongo le tana leo Yesu Keriso, ai mafua mai a Cornelio, le ngā luenga lele ekalesia, le loto le tauna maua tangata le tato ekalesia, ma tangata ua whaatua ma taltonu le atua, I o atu e watu tangata e o mai e whaalongo I le fina ngalo le atua. It's a great picture here. Shows you a man of the house who sees the opportunity to bring all of his families and all of his friends to hear the good news of Jesus Christ. Ve Cornelio le nei avanoa e vala aulia I lona ainga. Toa mae masani e popoto I lona fale. Vala au umanu. O mai umai whaalongo o lela asau ia tangata o le atua. Mo meo tangata le nau ina ia maua I lona ainga maona wo malona nuu masani le whaola tanga o le atua. Tau fo ina whapena tātou. Tangata kerisiano awane ngalo ia tātou le polo inga silisilo Yesu Keriso ia tātou atu e tāla I tala leo Yesu whainu o uma masoo papatiso atu le swafo le tamā ma le alo ma le anganga pa ia awane ngalo ia tātou nei tātou whaavai ai ia whaataua ina I tātou ia tātou wo e tāla I tala le ia mau e tātou le anganga lea nga vava ai o ele e se senga o lo alu e vala au se wo vala au lia se wo e sau I lau lotu nga mea le whai leo vala au o le mafutanga, leo vala au o mai. O le la asau le tangata o le atua tanoa mai. E pau lava ngā, na o liska ngā whaafenga kāle kala inga. Ngā alula ia kama whai whamakala ia fiolo maisi mka aupu sili. Ai leo le winga ngā le whaamkalinga o le kala inga o le kala leo Yesu. No, pau lava mea o lo vala au lia, sau ka o le loku. Kako wo se whaalongo I le upo le atua. Me le tupu I, le wa tumu le fale Cornelio, nanga le wa halu le vala au lia Cornelio, o mai I le fale, o lea o lea la sau le au na le tua, so mai tatu whaalongo le upo le tua. So I encourage you, this very little thing here, but very powerful of a man who continues to be devoted and God-fearing. O se tangata ya mio tua, mamatau I le tua, le wa vala au mal ainga. Vala au male nu, vala au maona o mai, whaalongo I le whaolatanga. Ma le lana tatu wawa ai. Mei lo tala e mali e la, te loa leo lo fina wape teu, ai o I lai whai upo loa sulman walu. Pe o I le la tau malama I pe teu, I le mafua ango le whaalinga le ngawhai mua, au iei o le fale. Ai le la whai mei whai upo loa sulman walu, whai ua whai atu o ia te I la tau, pe teu leo. Mai o tau I loa lava, ua sai le tangata iutaia, o na whaatasi pe whaalata I le tangata ese. Ua whaasino mai e le atua ia te au. Aua o te tauina atu, ua sa pe leanga se tasi tangata. Ue whaanongo iai. Ua whaasino mai e le atua ia te au. Whaafena whaasino atu, le whaalinga leo. Le whaalinga lea ua prepare, ua tā pena I pe teu. Ua te tonu mai oi, ana lea le whaalinga lea. Ai longa I alu pe teu le whale Cornelio.
Ai lea ona le whaalinga lea wa alu atu ai mua lea tua. A tonu wa sila fia i lea tua. E tu i atu nei au na ia. E le kalia inga pe teu. Langa lea tato vava aia le tali lea pe teu. Lea ia sa ia te au te le ai ngā manu e le mama. Tato vava aia tu na e loa tu ai i. Anga le ai le whaalinga lea ai tu i atu ia au na kone leo. Ai longa e tau nu utala le tato whaitau ai. Ai lea whamai ua whaasino mai e lea tua ia te au. Aua o te tauina atu ua sā peleanga se tasi tangata. Man, I love that because it's in this verse that Peter finally understands his mission. He said to them, you are well aware that it is against our law for a Jew to associate with or visit a Gentile. That's the old Peter. Of course, he needs to lay that out, right? But I love it because here is a man who's starting to understand his mission. The next line says, but God has shown me, amen, that I should not call anyone impure or unclean. God has shown me. And I pray that God will show you as well. Let's not limit God in a box. We serve a God who is a miracle working God. We serve a God who can do exceedingly and abundantly above all that we can ever ask, think, or imagine. But you know what? It's us. It's us who takes God and puts him in this box. And this is as good as God is. But I want to challenge you today. God is a great God. And if you allow God to show you his power, show you his will, you will see amazing things in your life. People ask today, why do we hardly see miracles? Why do we hardly see the supernatural work of the Holy Spirit? I believe this is the reason. Because we have the mindset of Peter. We're boxing God in instead of allowing God to do supernatural wonders in our lives for his glory. Tātou le wo mai matau mawhai e whaalai titi le tua, e le miki le kua, ua paua leo le ngalua le tua. Ia maalua ele ia mawhamkalanga e kau whamakala, e pau lea le sawa ngā winga le tua. Ai ngalo ia te ia, a e whai tau le tuspa ia, le kele ma le whaula i o vāvenga ngā whai le tua. A le mafu angala ngau te tonu ia i ona pō nei, o le lako le whaatua tua, o le telefo ia tātou, Wono nofo fua ma whaalai titi le atua le tātou te au auna iai. Ma le tātou le loa, le te leo le atua le tātou te au auna iai. And I want to challenge you today that the only reason why God is small in your life is because of you. Just like Peter, God had to intervene. And I'm praying that God will intervene in your situation. You may be saying, Pastor, I've got problems that are bigger than me. Well, I want to tell you today, we serve a God that's bigger than any problem, and he can take care of it. But it's up to you to have faith and believe that nothing is impossible with God. You know, I always pray that and I always say that. But I always believe it as well. I want you to be that way as well. That when you say that nothing is too hard for God, that you believe it in your heart, that you know that God can move. Because again, the problem today is not that God is not moving. It's not that God is absent. God is always here. God is always moving. But the problem is we are limiting his move. We are keeping him in this box. And just like our story today, God wants to shake you up. Wake up. Look at the will of God. It's bigger than our lives. We need to move forward and we need to do great and wonderful things for the glory of God. And we need to know that God is with us. He never left us. Yeah, but Pastor, I don't feel it. It's not a feeling. Whether you feel it or not, God is still moving. E tangata whamese o ke lea la ngonga le ngai o ingo le nganga Paia. Whina o le whailoa atu ia te oe. E leo le se la ngona. Pe te la ngona ina pe le ai. O lo ngā lue pea le atua. Le nganga o le atua. Me lana o te whamalosi a te oe. O le mata o tia ia leo tātou hawa ai I. Wa malama pe teu. Lango le isi le kangaka nkao fiofi. Pe on tam whai atu. E o mai ilum ta upa sfuru. E le I alu ke le kua le kala ingo le tala lei. Pe inga o le ka amilo I Jerusalema ma Yutaia. Langa aisea o le mafu anga. O le mafu whaunga le ia pe teu. Mana o so. Awane I o atu I tua.
langa o lātou tangata whapitoa na wala awina i le atua, e ngalo i lātou, o le au ngao le wala au lea, ia whai lātou mamala malama i susulu atu le lalolangi atoa, ia o mai eiso se tasi i le whaola tanga o le atua. Whamalosi ia te oe, e le pule tātou i le whaola tanga, ma le alofa o le atua. Pea no tamwhai atu se taimi o sola, langa i tangata o tātou whapea, ai longa ia o ngā i le alofa o le atua. Ai longa ia o ngai le alu marisau le leanga le o langa o tatou whapea atu e le au ngā le whaolotanga le atu tangata lea au te whiamna o whailonga ia te oe e se na whamtalanga e au ngā le alofa tu no le atua mo so se tasi e whatua tua atu ia te ia. Tala na o tatou ilo, for God so loved the world. Awa na alofa mai le atua ilea i le lalolangi. E le whameina alofa meina o tangata iutaia. E le whameina alofa mai na o tangata le whio lolo lato a mio leanga. E le whameina alofa mai tangata e a mio tonu. Ai na alofa i le lalolangi a toa e au fia i matangata nu ese, au fia i matangata leanga, au fia i mawhanau e whaolonga tangata umangau e fiu e tatalo iei vava ai atu e leise suinga o te whimna e whamanosi a te oe e au ngā le alofa o le atua moi lato. No one is ever far away from the grace of God. And I want to be careful that as followers, we do not limit God and His work and His grace to what we feel is good enough. We have no business in that. Because at the end of the day, we didn't die for men. Church didn't die for us. Jesus, God Himself, 100% man, 100% God, laid His life down for us. And I love it in verse 34 and 35, Peter began to speak. I now realize how true it is that God does not show favoritism, but accepts from every nation the one who fears Him and does what is right. You know, it's interesting, the language, I now realize how true. In other words, it's not that Peter didn't know that God doesn't show favoritism. He knew, but it took this event for him to realize that God truly shows no favoritism. And that's my prayer for us, church. We get to a point where we realize, man, God doesn't show favoritism. God accepts every nation. Le tato fai tau e whamele fai upuna tolusu na wha ono atu leo le laungo pe te uwha pe atu e moni ua o iloa e le whai longa ina tangata i le atua. Ai pe tai o le matau ia te ia i nuu malava ma whaile a meo tonu ua talia i lātou e ia. Leo tai no me pe teu. Tusa mele ua lewa ngā malama lama pe teu langa i le o se mau fau. A e wawa aile tuatua no me sulu sulfitu whame a wao iova lo o tua tua o le atua o atua ia. O le ali o ali. O le atua sili sili. E mamana o ia ma le matau tia. O le nate le whai longa ina tangata. So ele o se mea fau. Ele o se mea fau lea. Nanga lea tusi le whenga inga tuai. Ai whaalongo il tala whamei o lea ua moni. Nanga ia ile tangata e whai u whai tau. Ai se o mea whapea. Whai loa ile moni o le upo le atua. Tua malo sila ia te oi. Tato i loa ele whai longa tangata le atua. Tangata fo inga o tato manatu whatawaa iai manatu ma whapea. Ai longa e whaola inga ngaka. Le whemea i le whailonga ina tangata le atua. Le winga i mawhai fo i tangata na o na whaatua tua matalia ina le whaola tanga o le atua. All of this changed with the spirit of the gospel of Jesus Christ. It is only the message of the gospel of Jesus Christ that disregards racial, cultural, and national limitations. Hear that clearly. It's the grace and the gospel of Jesus Christ that disregards racial, cultural, and national limitations. Wa lava le tala leo Yesu e mawhai o na ho atu I tangata umalawa. Po le a lava le lango le tino. Po le a fo I le ese o anga nu. O nu fo I a lalai. Ai ua au ngā le tala leo Yesu mo tangata
umalava. Le la tatou fa uma I tatou verses yen tatou fai tau hai le lau e malama lei le tala lea, le lau e iai pe teu I le fale kona lio, wa launga loia pe teu I le tala leo Yesu. O le mea la leo tupu ino wa launga pe teu, tatou hava ai tatou maulen fai tau fau pue fasun fa. Fe mei a o tau tala atu pe teu I nei upu le tala leo Yesu. Fe mei ai a fio ifo le anganga pa ia te ilato umalava o e ua faalongo longo I le upu. What is happening here is while they were listening, the story goes on and we get back to our verses and we'll close with our verses. They were listening to the word of God as Peter was preaching it. And it says that while Peter was speaking these words, the Holy Spirit fell upon all those who heard the word. So in other words, what we're seeing here once again is while Peter is preaching, something secret and invisible was happening inside the hearts of the listeners. You remember this when we talked about this in Acts 3:20 or 37, when Peter preached for the first time on the day of Pentecost. It says when they heard this, they were cut to the heart. And they said to Peter and the rest of the apostles, men and brethren, what shall we do? This is speaking of the invisible work of the Holy Spirit. We will never see it. Right? Some of us, I want to encourage you as preachers of the word of God. You may not see an outward sign of the Holy Spirit's working in them. Keep preaching the word. You may not see people turn to you, but you know what? You're planting the seed, so keep sowing his word. Someday, that word will take fruit in their lives. And if they are obedient, they will humble themselves and come to the faith. But you, preacher, keep preaching. You, teacher, keep teaching. Keep doing the will of God, because the Holy Spirit is doing an invisible work on the inside. And it says here that they were filled with the Holy Spirit. O ye le ngā wenga leo lo whai le nganga pa ia le tātou whai tau whamei. A o la unga ina pe tau tala pe teu le upo le atua whamei. Ua whio ifo le nganga pa ia I la tau a o whaalongo longo I le upo le atua. Mea la I tātou I loa o le opo le atua iai le mana. Le lao lo o la tau whaalongo longo iai whamei la pe o le tala len tātou whai tau e le tuse ngā luenga I lua wha upe tolu sun malfitu a o la unga pe teu I lona la unga mua le aso pentekoso whamei ua whaalongo mai tangata ua tui o la tau loto mo la tau whape atu pe teu ma le au apostolo uma se mai le au soe se mea mātou te whaia. Ngā ruenga lilo ia o le nganga pa ia whaia tutono loto tangata. Mea nau te whaamalosi ia te oe le whai launga pe le upu. I le ao pe le upu pe vewa ai oe se suinga pe le ai ia e loa o loo whai le ngā ruenga lilo le nganga pa ia I loto tangata ngā. A tono iei se taimi e talia e tangata le upo le atua na o maila ia le whaalotanga le atua ai aua e te whaavai oe nai launga oe nai au ina le upo le atua alu pea ma whaamalosi pe o la fai fo le ngā ruenga le nganga pa ia le ngā ruenga lilo lea e whai e te tongo loto tangata. Ma le lau tātou whai tau e whai poe whasu ma lima whamei o na matua ofo lea o I la tau ia na peritomeina o e whaatua o lo tala noa o le peritomeina o lisi lea whaatusa o la o tangata iutaia ia langa e whaataua te le tangata iutaia ia le whailonga lea o le peritomeina langa o le whailonga lea na saini ele whea ngainga a le atua ma Abrahamo la tau tama mea la lea o isi taimi ai whaitau le tuspa ia o la au o I la tau na peritomeina ia o le isi lea upo e whaamatalaina I tangata iutaia lea la whamei ua ofo I la tau ia na whaatuatua o la tau ia na o maima pe teu ina ua li lingi ifo I nu ese lea lofa o lea nganga pa ia o ai lewa li lingi ai I tangata nu ese ua ofo ai la tau le wa lato vava ai atu a langa mele tam fai atu ai e iai le fai longa le e tauna fatino mai le fai longa va aia langa le fa mai wa lato wo fai langa ele te iofo e iai le sign e iai le fai longa tauna I loa ai wa li lingi ifo le nganga pa ia I lunga iai lato na lai saulo le fai upona e fasun malono ai sia fa mai awa wa lato fa longo atu Lan me o lato whaalongo atu whamei ua lato tau tala mai I ngā ngana ese. I love this. When you listen to that, it says that those of the circumcision who believed were astonished, and as many as came with Peter, because the gift of the Holy Spirit had been poured out on the Gentiles. It's interesting here because it says that they were astonished. To be astonished
of the coming of the Holy Spirit means that there must be some physical sign. Because as I explained earlier, there is an invisible work of the Holy Spirit that he does in the hearts. But here, in order for Peter to see it, and the circumcision party who believed to be astonished, there had to be a physical sign. What is that physical sign? 46, for they heard them speak with tongues and magnify God. This is the physical evidence. Otherwise, how can one be astonished if there's no physical evidence? If the Holy Spirit can work invisibly inside a person, we won't know, we won't see it. But the only way that they can be astonished and see the work of the Holy Spirit is the fact that verse 46, for they heard. That word for there is a conjunction which connects the verses before. It says, because the gift of the Holy Spirit had been poured out to the Gentiles also. And how do we know that? For they heard them speak with tongues and magnify God. Awa wala to fa'alongo ole fa'ilonga lea. Ole uai fa'ilonga lea fa'amauni ai. Langa le te i ofo tangata ia. Ai wala na ofo. Langa lewa vava ai atu le fa'ilonga va aia lea. Ole tau tala i ngana ese. Ole tau tala le ngana ese e fa'amauni ai. Ua fio I fole nganga pa ia. Ua whaatumuina I la tau I le nganga pa ia. Me la nau te whim na I loa hai. Langa leo tātou vava ai le whaiupuna I mulimuli. Can you forbid water that these should not be baptized who receive the Holy Spirit? Listen to this. Just as we have. Listen to that. This is what he's saying. Mawhai e se tasi ona vavao I le vai. Ina ia le papatisoina ai la tau nei. O e ua maua le anganga peo I tātou nei. Tusa leo vava ai atu e ia pe teu ole whaamauninga le ua baptiso la tau le nganga pa I ole tau tala I ngana ese. Le la o tau whaatu pe teu e tatau ona papatisoina le vai. I la tau ia ua maua. Upunga ua maua le nganga pa ia. Whaafenga I loe pe teu ua maua le nganga pa ia. Tau tala I ngana ese. O le se senga la le o le vaenga le ma le vaenga le tātou whaitau le vaso le ngā ruenga I lua. Tasi le whailonga le tupu I tātou te leto e vavaai pe whaalongo I le angi mai o se matangi. Tātou te le vavaai fo I lau whaiva e peisia I o le afi. Ai paula mea leo whai o toi tau tala tangata I ngana ese. O le se senga la ngā o le whailonga lon tolu le I le aso Pentekoso. E paule le whailonga o lo whaawau pea. Le whailonga e whaamauti noa ina ai. Ia le baptisonga se tasi I le anganga pa ia. We see that because it says, again, can anyone stop that? I know he's talking about water baptism. In others, that's another step. They've been baptized with the Holy Spirit. But listen, he said, who have received the Holy Spirit just as we have. He's referring back to the day of Pentecost. Just as we received the Holy Spirit on the day of Pentecost, they've received it. And what is the physical evidence? We've heard them speak in tongues. You know, I like to think of this as another outpouring of the Spirit, but this time, not in Jerusalem, but now on the Gentiles. Here, Cornelius and his family and his friends, they represent a multitude of Gentiles who received the baptism of the Holy Spirit. And the physical sign, speaking in tongues. And you know, it's that reaffirmation that tells us that this is the connection. This is the physical evidence. And next week, when we jump into our Bible study, we'll have one more story there that again proves and makes this connection that speaking in tongues is the initial physical evidence of baptism in the Holy Spirit. You know, I want to encourage you, if this isn't more clear, you know, that you take the time to really study and look into it. You know, and as we close here today, you know, I want to close with Acts chapter 11. When you have time to look at it, it's funny because now Peter goes back. You know, he leaves Joppa and he goes back to Judea, and he's criticized. He's criticized by the apostles and the believers. In other words, the story went out that Peter, a Jew, spent time in the house of Gentiles, and that's what it says. It says in Acts 11, it says, hey, we heard that you went into the house of uncircumcised men and ate with them. Le tato faitau le ngā luenga le sultasi ai wha umai tatong tus Paia me wahalu tala wa whaalongo le oto e fo I atu Peteru na Iopa le lau oto e fo I atu I Jerusalema e wha mei wahalu tala wa whaalongo fo ilana au apostolo wha mei wa matu whaalongo e alu I le tangata e le peritomeina whaalongo I whamtalanga a wha mei na oto a ai wha atasi mai lato
So le wa fi nau le fo pe wa ula ya pe teu. I le haru tala le mo la to fa longo langa i le la to wa tal tonunga e sa. E sa me le pe ne fa longa ya pe teu. E sa le mafuta fa tasi ma le fa ala talata o tangata i utaia ma tangata nu e se ai ua fa sino mai le tua. Ua fa I loa mai le tua. Ma le ala to e fa matala tu lo e pe teu le tala le au apostolo ma nai lo le ya mau ia fa I le fa upostuma lima suma fitu fa mai na amata ona tau tala atu ona fio I fo leo le nganga Paia ya te ila tau fa ape ona fio I fo ya te ita tau ile amatanga o le fa matala e pe teu tala fa mai ile taimi na tau tala ia le tato fa tau ai va ai atu o fio I fo le nganga Paia ya ila tau fa ape ona fio I fo ya te ita tau ile amatanga le amatanga le aso Pentecosto ngā ruenga I lua. So he's referencing because he says the Holy Spirit fell upon them as upon us at the beginning. What beginning is he talking about? The day of Pentecost in Acts chapter 2. So again, a very clear reference that he's seen a visible sign of them speaking in tongues, confirming that they were baptized in the Holy Spirit in the same manner as they were baptized in the Holy Spirit on the day of Pentecost. You know, I want to close with this just to help you understand that this is more evidence. You know, and again, there's a lot of other stories, but I want to bring this to just help you understand and make that connection that the initial physical evidence of baptism in the Holy Spirit is speaking in tongues. And so next week we're going to look at one more example, and then we're going to answer more questions because I know these are more so examples to help see that this is the physical initial evidence. But next week we'll do our best to discuss what it means. What is it? Because I know a lot of us, many of us, out of fear, we tend to reject the move of the Holy Spirit. But next week we'll look at one more example, and we'll help you understand that it's okay. To receive baptism in the Holy Spirit, and that, it's a calling from the Lord. It's an equipment to empower us, and we're going to share more of that next week as we finish up our study in the initial physical evidence of the baptism. But thank you so much. We're going to close here. I pray that this study will help you in your own personal time as you study the Word of God to continue to further your knowledge with the intention of growing a deeper relationship with Jesus. Because remember, head knowledge shouldn't just end here. Head knowledge needs to make that connection with the heart so that it'll drive us into a deeper relationship with God. So God bless you today, and I hope that this is a word of encouragement for you. And like I said, it's to help us understand the move of the Holy Spirit. Yes, we're in crazy times, but you know what? The Holy Spirit is still working, and He can work in your life. And if you haven't been baptized, I hope this study will help you to seek the baptism of the Holy Spirit so that it can empower you for the works that He has called us to. Mole atua ile nganga whaafitai tato ekalesia ia e meise fo ia tato usu asiasi mai nei aso ia malo lau malose ia o se tau mawhainga fo ili nai so soani atua I foi ili nei fo I vai aso e meise fo I tato mta upu leo lo tanoina o le whailonga le Papatisoga le nganga Paia ia ai talo le atua ia anga le atu le nganga Paia ma whaamalam lama ati le atu ia te oe mea umaua taltano ai tato nei aso ia ma ia au ngā fo I e whaopenga I nei tātou ia au a fo I le tātou au nanga I le atua marona whina ngalo e I whamanuia tele le atua ia te oto umalava. God bless all of you for tuning in today. Thank you again for making yourselves available. Thanks for tuning in. So God bless you. We'll see you again next week, same time. But as we like to close, may the Lord bless you. May He cause His face to shine upon you. May His grace and His peace be with you throughout all eternity. In the mighty name of Jesus, amen and amen. God bless you guys. We love you.